Happy weekend! Let's have fun together! Naron dia grupo por Sira e a fim de semana né, a mim duas vezes sei weekend iha fatin nebe conhecido teve iha raidoben Timor-Leste. Los calais. Los Ticia. Fatin nebe conhecido iha Timor-Leste ma Cristo Rei. Fatin né sai agora famoso teve tamba agora itane no governo reabilita a fatin turismo né no agora fatin turismo né é mas sempre mais visita e mais passa weekend né. So kuroji hakar kata na minha atividade Ticia. So follow guys, let's go! Ticia de galera Ticia. Fim de semana senti contente galera. Contente sim. Tama na bulan Desember basic Natal tas nene ore vai minutos. Sim, durante né que estava fim de semana estava passa weekend iha município Sirene agora especial passa weekend Cristo Rei. Los galera. Mahalai. Sim, né, Mahalai. Agora fatin lá nem ulu kona agora completo do estrada dia estrada bato recrai. Fatin agora organizar o teve também. Yani tem governo será haru kai masira mai tau matang hare e também yani deser cumprir será ambiente sim desse hamos labele software arbiru. Tama ya bulan Desember nene mendung udan tang ne kapasos ne sim agora loron tunti agora lorek kan sempre sempre mai halai né e lá halai de fim de semana sempre mai weekend né hari stasi olahraga Tira balong halai si napa mamai sim lá fim de semana de loron mai sempre mai tapi makar kami halai sama agora ambiente agora tem ini salang iha ona salang ngina ba depois labarik serne be será taman mainan ne mas iha na jardim labarik kalima sesang be ne labarik kalima ne mas iha na agora tá seguro agora moslos lança de uluk ne galai agora tá si bo tama agora mindu sim ani tasi agora jardim ba labarik sira mus iha hoto ona atek lo ni badog do sira Akmatik may healing may hinin los healing may durante ita passa weekend kan ya município município los ne agora may diri na Vicente de oh afinal estuvemos healing dia que lá tama siro sa estrada po todo reabilita se tem no governo serre halo todo pongo que era agora ia kita labori sim emang mai visita sempre muito contente lá Timor de si estrangeiro siramos né los galera desde eu tenho galera fatin be estrada ne halo satina fatin estrada ne ida uluknya kan lansane to ai uluknya uluknya masih sira hadia ia tinang kutuk diba iya 2024 di 1 de fevereiro 2024 agora tá tinha que botar matina rua tina los galera anda tinha que botar mas agora dia kona agora retro bele tone fatin ne galera Carlos tos que depois ne sorry fatu bot depois tasimos nene lo anin tasi ini mah gosta halai ne uluk ne emang ya sorry deh agora ne iya ne agora ini full ne satu baleting na bani emang halai last jovem ne mai be emang katua esperik labarik sira baru mai hostel família last ya lor kalang mas sempre mai ne weekend ne sempre mai ne lus duni dan rumah mai jam
9, 10 sernene, dan memang mahalai lah. Sim. Então, fatanya mate fresco. Ani mus kapas lo. Também agora ini kan lampu sernene iya hoto na. Nih kan lagi. Nih hari kita beli iha Cristo Rei nya okos nih. Nih kan lagi. Nih já tem que saber leiting. Eu reta monstros to. Biasa tunggu até que tunggu estrada já arde nih. Agora orang ini estrada kabin mau tek sapal lo. Ulu katek tu agora tetek sai. Emang kailikan, lorong yang sebenarnya mahene kailikan. Ai, zizi, emang kailikan mus tempo kalang hutu. Fatin ini halo buat bara, Fatin ini halo buat bara. Ada lorai to kalang. Fatin ini atu mamuk kan ada. Sempre na kono hele. Lilu ya tuku ne lorai siransa ne, atu batama tuku hitu sirane aire ne. Ne mana kono. Porque agora udan tanga sanene, emang main na Fatin gale. Sim. Satan tempo vai loron tang. Vai loro. Tanpa Fatin or capaz e emang senda tu loro mana sga atu udang mas sempre mai visita. Mai lo. Também a Fatin agora estetik, boleh estetik. Estetik. Tisha. Mana? Happy birthday. Iya, bisikleta daun laban nih. Bisikleta daun laban. Jose, aku sarte na. Jose. Ah? Aku sarute na. Inu em lafang nih. Ya, naik muras tina. Naik muras tina. Jose, naik muras tina. Onu kal Tisha. Ayah, aku Tisha, boleh. Fatin nggak alas tuh. Jose, emang barak loh. Ya, aku sarte. Ya, aku boleh nih. Tisha, Fatin recomenda te Tisha. Gak tuh. Nível mais família, namorado, colega. Oh. Passa weekend ne. Jadi emang benar rumah baru hari sih apa? Sim, hari sesuatu Kalau ini. uang yang nenek. Kortasi agora mos, ambiente agora pura capaz mos. Kalas tuh. Kita mai ter ser cuidar do ambiente, lá bele soy lixo arbiru. Nih kayak ini balas palus, diusnya bele kali. Bele. Nih kali. So que dalam ini memang autorizado tu ini. Oh. Emang halo tuh ya. Satu kamar yang napa nih. Nih kali. Si. Eteng nih mah nara satu kamar nih kali. Agora follow se udang tu halo be. Posira matak maliri fresco. Oh. Aí tansir agora me mata hotu. Palu ngalai tuh ina ba zizi. Mas Tisha, hasil rekomendasi Tisha karang mai loraik la hobis kaleta mus jak mai halai det mus dia, la halimor mus dia. Também ihane mus ema prepara hela ema fang nu loraik fang nu ita bele. Hemu nu fresco. Ai, nanti si terus tinggi menudu nih. Loh. Terus ya soalnya tinggi menudu. Sekarang kita ada di Dolokma.
senti yang sa ohin Ako sa tituan sih. Vamos coçar Iya, então. Le. Yang bicicleta tomar ini. Agora mai con ani. Ani fresco. fresco. Happy weekend, let's have fun together. Dear good people, sira idane maka amure ni JJ weekend. Ohin amnirua hiam bicicleta husi Cristo Rei ma iha dolokwa. So JJ ohin osinta sa kosar gale. Sim, senti coçar também tá hiam bicicleta tomar iha dolokuan hare. Yang itana kotu iha estatua Cristo Rei Rei ni kotu. capaz los. O fati deve fura ki ambiente deve mosi. Laos de Leticia. Agora dang, disse senti unsa. Senti ya kosar tuan. Senti asa olahraga dulu nih galai masih dia bicicleta. Mas dizi kuliah-kuliahmus amuro zezemos sei conversa halimar ho itanya malu da jovem timoruan sira nebe maka hi fim de semana tema weekend helet ihan fatina ne. So tuir mai amnero zezes sei ba dadalia ho colega serene. So follow. Tá, Leticia, aí, pati. Olá, mau, boa tarde. Boa tarde. Diga lá. Diga lá. Dia Oke dia mau bele introduce mau ninar completo mau si baru ni bema halai to ia pating. dia que obrigado pela oportunidade, há um completo, já me Luzinho Guterres da Silva, há o Cibalu Beto, há o exercício ya. Ya, Senti essa lumayan mão. dong. Senti essa mão se betoma como é exercício mais to hene. Há o sinti mai o sineba, há o sinti exercício é fatinene, há o sinti flexível los, há mate los também ia ne. Kita halo exercício moço dia, também lá ia movimento o transporte essa moto o carreta, mas bem ne ema olahraga ne ba sinti confortável leves. Biasa mau mai olahraga nih, mau mai mesaga, ho kolega rumah. Dalam rumah mai mesa ko dalam rumah so kolega sih halai hamuto. E isso é fato né durante mau mai fim de semana ou lor mau mai exercício hene. Hau sinti mai exercício fatin hau sinti hak mate glos tambah ia movimento ia neso ema olahraga ne ia fatin sa selo que sa GP atau ne ite movimento carreta moto atau ita la run sinti hak mate la run seguro dia. Ema fatin ne dia actives. Oke, mau bela to hela mensagem ba kolega sira karik mai dia fati. Halo olahraga exercício bela to kita hal balu sela fair kari balu mai usa fati sabela ambiente. Sim. Ya ka hona mensagem ba maluk timorang ka maluk jovem se bine ma biasa mai halo exercício fati ne kari. Kal kita ne mai ta exercício fati ne kari cuidar do ambiente, kal kita hemu be rumah ka ita ha babol rumah kari kita fatin sapa ka fatin lisunya itu bela tau fale fati atau ne fati tenia ne bela mos na fati para atau ite ne turista sira bela mai visite tenia fati ne mensagem maneira tu obrigado. Obrigada, mau. Bom será? Exercício. Bom exercício. Obrigada, mau. People sira idane maka aminha dada lia bara kamutu ko jovem nebe maka halo exercício iha fatina ne. No tur mai mos aminura zeze sei halo exercício itu anta ba iha fati fatu kama. Dal nebe agora reabilitação se no governo e fatina agora capaz de dia good people sira agora ha hotisi ami se hiam bicicleta ba iha fatin fatu kama. Nebe kita nunggu governo agora halo reabilitação estrada e fatin agora capaz de so good people sira stay tuned a minha atividade ohin loron iha Cristo Rei. So follow. Stay tuned, Leticia, para bagaimana mana masai? Enggak lo, masai fotografi lo, neo. Mari balu olahraga. Emai namorado. Emai namorado, ita. Família, colega. Mata. Da mionger. Emai domi, ita me faz mata. Desligadas tu
Oh my God, it's so beautiful. Asente good cool sira mas balu nebe sira mai visita bele mai visita bele. Terus mai good people passa o kita weekend. haluhan, balong kita halu good people balong sira nebe maka nonton hela programa Happy Weekend. Kita haluhan mai visita Fatih. Agora né sai famoso no minha realização nebe mak furak no kapaz tebe. So good people kita haluhan na Fatih mai promote Fatih turismo iha Timor Leste. Isi orang ini fresco. Ore polo longsir nih. Mesak. Dut. Nih kayak ini emat halo good pongo tuh kali kok. Sini emak kuda iwan sira, agor lampu sira mus. Itu nih staru. Ihanu ini beke dia sini. Nggak lah. Sim. Fatin agora saya hasa. Lah fatin turisme, fatin multifunção. Ihak timer oyo ini. Nggak lah tisia. Kapaz, rehenek muti los. Rehenek muti saya los palos niyan. Que mungkin dia kau nafatin komisa kapaz, no? Kita rai round mus lah. Rai round mus lah. Kita senti mak anin tas. Anin tasnya deh, so. Loh. Udah entah? Nih kapaz los. Rai mata. Rai mata. Polo longsir mesak ai horis fresco. Nih matau tak kayaknya governo sedang hal tangkari. Mus galos tuh, fating nih magian tuh henapan, mahalai tuh henapan. Itu hianat biskalitas nih sekolah ini kan? Fating tuh halai. Mati sudah kita, oh my god. Kita enjoy tambah. Ya ambiente nih be, estetik. Estetik terharu tuh, sih. Galos tuh. Masih bisa Tisha. Masih bisa Tisha. Jadi aing kolen lo. Sana nih mas. Carlos tuh. Iya, mate. Di sini atual konstruksi rumah kali. Ini. Zizi. Ralai makan. Maitan. Ya anak moras deh na. Anak moras deh sih. Anak moras loh. Mairit.
Tisha uluk Tisha. Do, ida, rua, solo, ida, rua, solo. Ay. Jadi terus saya foto dia. Ini. Carlos tuh. Hey, good people. I'm so tired. I'm so very, very tired. Oh my gosh. Dia polanin fresco telai, laresan telai. Terus saya dia foto. Carlos tuh. Hai. Isso Oh my god. Mara kailikan naman. Hah? Mara kailikan naman. Halus nih. Halus tuh. Saya follow man. Oke, langsung. Satu, dua, tiga. Pak. Mana apa? Mana saya tuh ya? Satu, dua, tiga. Los lah. Kenalan. Satu, dua, tiga. People sira, firmai, ami sedada liya hamutu ko ita nyali ida neve maka dadang ne halal hela nye weekend no halal hela nye exercício iya hata. Los galera, firmai ita say hi ba Alin lai. Hi Alin, dia kalai. Dia kalinar completo seda Alin mai husi bairro neve. Hanyaran jela lai Pereira no hau mai husi manleu ana bairro nulara. Wow, dokter. Alin biasa mai halal exercício né hamutu ko ema rumah aga Alin mai mesa. Hau mai ho hanya pai no exercício iha Cristo Rei. Okay. Alin sento insam se mai halo exercício ya fatin ida ne. Dia. Senti contente galai. Sim, ha contente exercício iha Cristo Rei ne. Okay. Anta Alin bela hato hela ba kolega bing mau pai o mai sira karik mai halal ika seni exercício ne kar Alin bela hato hela mensagem para karik sira mai passa weekend iha ne karik bele cuidado na Tem fatin. ambiente ne fatin mos. Ya. Ba colega sira mai que tá lua mai exercício iha Cristo Rei no cuidado ba itanya rai Timor Leste no la bela soy fuera arbiro. Okay. Dilo iya fatin Cristo Rei ne los cara galera. fatin ne agora capaz mos e emo Seguro contente teves e bele mai passa sir weekend ne hanesa halai e halo actividade oi ne. So Alin, obrigada para bom exercício. Alin. Obrigada. Okay, Alin.
So good people sira ohin hahoti si ami yang ona biskaleta husi dolokoan I agoron ami oina antes ne ami dada liatena ho jovem sira labarik sira I tirmai hahoti si ami seiba he munu beng. So follow guys. Let's go. Anin bodo. Tuh ini karena yang murah loh. Wow. Anin bodo tuh. Anin tasi. Ya. Anin nasa duro hela ita nih. Lah makas. Hah? Makas sana. Nih tumba nih mau na. Sigba ini halai mesti kita. Ih galo. Wow. Happy weekend. Happy weekend. Let's have fun together. Oh, nenek. Zai nenek ga? Doggy go. Gallery. Zai tasi बहुत लो. Memang kaili kayaknya na. Iya. Murah sih. Lah ini hampir kan lah. Kan memang. Yeah. Dami younger. Stay to. Malu. Aduh abang ini. Oh Naimara. I'm so tired. Oh my gosh. This is guys too? Yes. Have fun lunch. Guys, I'm so very have fun. So I'm so happy guys. Ta udang begalos tuh. Tasi boto. Tasi otbo. Nih naman. Ya, berarti sih pada makan ikan. Ikan. Ekor masih gue beli 2 gratis 1. Happy weekend, let's have fun together. Dia good people sira, ida nema ka aminya weekend ba ohin lorongnya. Jadi ohin osente asa. Ausente o conteúdo teve também especial ele também weekend iha Cristo Rei também durante né que tá passando weekend iha município. Ya, isso é notícia. Ya, osente contente tamba bela hala exercício ituan, tamba durante de serviço bara kita hiang mai mas itu nunca hala exercício galera. Teve representante kakuta, que bela healing. Pating capaz teve good people. Tamba sabe tícia sente contente ohin lorong né. Tamba a primeira vez galera. Essa ita mai fatin né sai fatin fo, depois tem para, depois tem hala exercício, balão mai passa sernya balão mai kalika, balão mai sai fo. Atividade yang ini dia fatin né. Sim. Então onde está Zeze? E how sente contente teve tamba bela mai passa weekend fim de semana iha né. E fatine agora mos lá sai da uluk tamba uluk ni tamai fatin agora também tem governo halo mudança itu ambai fatin idane. E fatin idane laos bai Timor Onde e mai turista usirai li usira mas sela bela mai passa sira weekend iha né. E how contente teve tamba ohin loron ita bela mai hamutu ho Bicicleta. Usi Tio cycling, los juni. Iya no dadang nemos fatin tio cycling ne dadang ne iha localiza iha Bemori. Iba colega sira nebe mahakarak sa bicicleta bele ba iha ne fatin iha Bemori tamba bicicleta ne maiho preço nebe lahanesa. Cada hora ida hetang $1. Se hakarak ba loron tomak ita bele selu custo de $10 ou semana ida bele $50.
So good people sira, ida nema ka amni weekend bawah lorongnian, spesial iha Dili Lara, nomos iha Fatin Turismo Cristo Rei. To bahene maka aminya weekend bawah lorongnia, kita luang na fate acompanha happy weekend next episode tirmai, Fatin Turismo sira selo. How Jesse Alvaro. Na hal tisha Aurora, kamu tuh equipe produção nebe mak serviço hamu tu kiha. Laluan atau obrigado wine. Happy weekend, let's have fun together. Adios.